danas u Lopižu radimo jedan brudet od sipe. Sipa, koromać i bob. Eto, gledali smo da nešto, inače je Lopiž dosta ljudi asocira na janjetinu, ali pošto je tuna i suši festival, mi smo morali se odrediti za nešto morsko, pa eto smo nekako u skladu sa sezonom proliče koromačom, bobom, eto, dodali smo i sipu. Koja je razlika kuhati u Lopižu i ovim modernim tečama? Da vam iskreno kažem, na taj odgovor ću vam dati za 1 sat vremena. Evo, pošto mi je ovo praktički prvi put da u Lopižu radim. Što se tiče Lopiža, tu sad eto Nika je puno pomogla, pa uz maksimalne njene informacije, instrukcije, eto, imam osjećaj kao da sam već kuhao od njega. Prije upotrebe Lopiža treba nešto napraviti. Vi ćete nam, Nika, reći što treba. Pa gledajte, sa svojom keramikom treba oprezno na početku. Dakle, dobro je pripremiti da se malo posuda naulji i stavi na laganu vatru. I kada, evo, kao što vidite iz priloženog, ona je na plinu sad na najmanjoj vatri i polako se grije. Kroz jedno 10-15 minuta ona se zagrije i može ići na sve temperature i sasvim se normalno koristi dalje. Koja je prednost Lopiža naspram modernih teča današnjih? Pa prednost je ta što možda uzmete si malo više vremena da budete tu za tu hranu koju spremate, da razmislite kome je spremate, kako ćete ju jesti i dakle taj sadašnji trenutak je definitivno istaknut, a i okus je, svi ističu da je jako dobar. Što ste vi najbolje probali iz Lopiža? Pa meni je najdraže možda brudet. Onako tradicionalno, jednostavno, a ukusno jelo u Dalmaciji.